Poštovani mediji, evo, vi znate da mi imamo sutra jednu sjednicu Skupštine grada koja je onako, što se tiče broja tačaka, apsolutno ne znam da li se može nazvati sjednicom Skupštine grada. Pa da ne bi ta sjednica bila sutra tako siromašna sa 2 tačke koje eto su oni čisto pro forme stavili da eto tako bude, a stavljajući te 2 tačke dnevnog reda oborili su 82. Znači sutra nije bilo mjesta za 82 tačke koliko smo trebali sutra da imamo. Zato evo gradski menadžer ja, rukovodstvo grada Banja Luka, Bojan Kresović, evo i moji saradnici, cijeli kabinet i nadležno odjeljenje. Pošto Skupština se uvijek šokira kada mi kažemo da imamo preko 50-60 sjednica, oni već doslovno zaribaju na 4-5, nismo htjeli puno da ih uznemiravamo, jer vjerojatno za njih je uvijek sezona godišnjih odmora, s obzirom da je Skupština grada uvijek na godišnjem odmoru i da nikada ne radi. I da je gotovo 60 dana kako nema sjednice, pa su ovu zakazali da kažu da nešto radi i da imaju, ali da mi budemo potpuno konkretni. Mi smo predložili otprilike nekih 5 tačaka koje su važne da sutra budu na sjednici Skupštine grada. Kada kažem važnih, onda smatram da utiču mnogo na život, stanovništvo, građane i na našu Banja Luku. Jedna važna odluka jeste koja je odbijena na kolegijumu. Mi se nadamo da ćemo vidjeti sutra da li će odbornici da polože taj test, a to su besplatni placevi i besplatni projekti za kuće. Besplatni placevi su za mlade bračne parove, besplatni projekti za kuće su za sve, kao i besplatne građevinske dozvole. Šta to znači? Da je grad Banja Luka. Mi smo pripremili jedan značajan dio placeva na regiji i Motika, i Bistrice, i Česme, ajde da kažem mnogo banjalučkih naselja, koje planiramo da prvenstveno dijelimo mladim bračnim parovima, porodicama poginulih boraca, kao prioritetni i višečlanim porodicama, porodica 4 i više djece. Naravno, postoji kriterijum. Prvi kriterijum u ovom trenutku jesu mladi bračni parovi. Zašto mladi bračni parovi? Zato što grad Banja Luka je kreirao jedan dio politika za stambeno zbrinjavanje već porodica poginulih boraca. Veliki dio naših politika smo dali za višečlane porodice. Značajne politike smo predijelili za naše penzionere, dakle za sve kategorije. I danas smatramo da je u ovom trenutku posebno kreirana politika za mlade bračne parove. To znači da svaki mladi bračni par, kako je zakon rekao do 35 godina, može da se prijavi na ovu jednu jedinstvenu politiku koju ima samo grad Banja Luka i da dobije svoj plac na teritoriji grada. Dalje će detaljnije gradski menadžer, to znači u prevodu da taj plac ne možete jedan dio vremenskog perioda, na primjer narednih 10 godina, da trgujete, prodajete, jer nema logike dobiti od grada, vi to odmah prodajete. Znači nije to smisao politike. Smisao politike te da mladi ostaju ovdje, smisao je da grade kuće. Naše jedno duboko uvjerenje da je dosta zdravo i zdravije, evo tako da kažemo, odrastanje. Ako je to moguće u datim okolnostima, kada jedna porodica ima malo dvorišta, da ima malo tu taj komoditet i jednu priliku takvog životnog odrastanja. Naše opredjeljenje je dijeliti placeve na pretežno prigradskim mjesnim zajednicama jeste decentralizacija grada Banja Luke, to znači da se grad širi ka periferiji, to znači da podstaknemo gradnju kuća i domova, to znači da pomognemo mladim bračnim parovima. To znači da pomognemo i mladim i u prigradskima, imamo i dio i mjesnih zajednica koji su više ka selima gdje dijelimo besplatne placeve, jeste da se mladost krene vraćati na sela, da ima tamo mogućnost dodatnih formiranja gazdinstva, porodičnih zanimanja, bavljenja uzgojem raznim, znači stoka, stočarstvo, privreda, poljoprivreda i ostale stvari. Dakle, sve ono što može i taj dio grada Banja Luke da pruži. Jednostavno smatramo da to može mnogo doprinijeti mladim ljudima. Ja pozivam Skupštinu grada da ovo shvati ozbiljno pitanje. Dakle, grad Banja Luka ima mnogo svoje imovine u prigradskim, ka seoskim mjesnim zajednicama. Imamo dulume, da ne kažem i hektare, koje jednostavno ne možete iskoristiti u drugim pravcima. Dakle, ovu zemlju koju smo identifikovali prema našim jasnim kriterijima, tu ne može da bude industrijska zona. Dakle, ne možete tu da pravite industrijsku zonu. Sa druge strane, nije dovoljno, ajde da kažem, za poljoprivredu.
Dakle, to su regije koje nisu dovoljne veličine, ali ni ta regija nije sada da grad ima aspiraciju da tu krene neku poljoprivredu da uzgaja. I pri tome imate zemlju koja stoji uz mnoge puteve, zarasta, ne stignete da se posvetite tome i ta zemlja to onako stoji. I mi smatramo da zemlja grada Banja Luke treba da bude upotrebljena za Banja Lučane, a pogotovo za one koji kreću život. Ovi placevi su vrijednosti nekih 15, 20 hiljada, 14, pa i neki preko toga. To znači da kada jedna porodica od svoga grada dobije plac vrijednosti 15 do 20 hiljada maraka, a pri tome dobije i građevinsku dozvolu vrijednosti 12-15 hiljada. Evo, kada saberete te dve vrijednosti, to je preko 30 hiljada maraka. Grad Banja Luka da i priključak za vodu. Pomogne oko priključka za kanalizaciju, isto to uradimo. I evo još što je jedinstveno, jeste da smo uradili, to ćemo u nekom narednoj preskonferenciji da vam pojasnimo. I prezentujemo, uradili smo 3 tipa Banja Lučke kuće. Što znači model Banja Lučke kuće? Pa jednostavno jedno arhitektonsko zdanje, dizajn kuće koji se zna kada vidite da je to Banja Lučki tip kuće. To znači namjenski tip kuće, to znači da projekte za takvu kuću dobijate besplatno i to su ona tipska naselja koja će se graditi. Zaista su lijepi, lijepog dizajna, cijena prihvatljiva za mlade bračne parove da to mogu da izgrade, a sami projekat je prosječne vrijednosti koštanja pa i više od 3.000 maraka. Pa kada saberete za plac i građevinsku više od 30.000 plus projekat za kuću plus i ovi priključci što dajemo, možda čak ovaj sam iznos podrške grada se približava i 50.000 konvertibilnih maraka. Zaista, ovo je jedinstvena politika. Ja moram priznati da smo gledali, nismo našli ni jedan grad koji radi na ovaj način. Moram svim mladim ljudima i ljudima koji prate ovu preskonferenciju da kažem, dakle, slobodno se možete i raskrmeljati ili, ko što se kaže, uštinuti, dakle, nije san. Ovo je jedna ozbiljna politika. Mi smo pripremili odluku na način da je na sjednici to već spremno i sutra ako bude 16 ruku za ovo, evo, gradski menadžer će objasniti, mi krećemo sa podjelom besplatnih placeva. To znači da očekujem da će se prijaviti na 100 mladih bračnih parova. Ali evo, prva podjela od 50-100 placeva može da bude do kraja avgusta. Idemo u kontinuitetu, radimo plan parcelacije, podjela. Plan parcelacije, podjela, plan parcelacije i podjela. Tako da, evo, ja pozivam da nas svi kao mediji pomognete, ne nas, nego mladost da čuje za ovu jedinstvenu politiku i da napomenemo, besplatni placevi su za mlade bračne parove, prioritetno, pa višečlane porodice, porodice poginulih boraca. Veliki dio porodice poginulih boraca je grad pomogao stambeno zbrinjavanje, znači to već nije moguće da imate jedno i drugo, što je logično. Te kriterijume ćete moći vidjeti, ali nikakve posebne uslove za mlade bračne parove nismo davali. Dakle, ideja je da to ima pristup svima. Zaista bude jedna nacionalna odgovorna politika. Građevinske dozvole, da znate, su neograničene. Bio mladi bračni par, stariji bračni par, bio mlađi čovjek, iskusniji čovjek, svih godina, svi građani, bilo koja teritorija grada Banja Luka, građevinske dozvole su besplatne. Već smo ih do sad podijelili više stotina. I to se već vidjelo. I ovo je novo za projekte. Onaj koji pravi kuću može do projekat, za taj projekat mu platimo građevinsku, damo plac. Jedinstvena nacionalna odgovorna politika. Samo da vam kažem još ovaj podatak da smo do sada besplatnih građevinskih dozvola, dakle, izdali na način da je ove godine već do sada 3 puta više izdatih građevinskih dozvola nego bilo u kom periodu istorije grada Banja Luka. Dakle, najveći broj. Što znači da ove godine imat ćemo 4 puta više kuća koji će izgraditi u gradu Banja Luci nego bilo koje godine u prošlosti. Ja samo mogu zamoliti da ova tema ne bude tema politike, da ne bude tema političkog prepucavanja i pozivam svakog odgovornog odbornika, skupštinske većine i manjine, ove i one strane, ovdje nema strana. Siguran sam da sutra ne može niko naći razlog zašto da ne podrži nešto što jedino Banja Luka ima. Na to smo ponosni. Gradski menadžer u velikom procesu sa svojim timom, naravno to je naš tim, ali to je bio jedan od njegovih zadataka na kolegiju. Pronašao je način kako ovo raditi, čak i ako nemamo zakon o stvarnim pravima koje nas u tako nečemu ograničava.
Dakle, imamo zakonske ograničenje, ali smo mi našli pravne forme da ovo bude sprovodilo. Kada bude usvojen zakon o stvarnim pravima koji smo mi poslali na izmjenu Skupštine Republike Srpske, onda je to i tako jednostavno da ide i onda mogu svi drugi gradovi to da urade. Samo da vam pojasnim, znači u mnogim dijelovima našeg grada, evo na primjer Česma, imate taj jedan plac, površine na primjer 5 duluma, nije dovoljno za poljoprivredu, nije za neku poslovnu i biznis zonu gdje će se u naselju to raditi, nije ni za zgrade da se to prave, onda ako nije ni za što od toga, onda vjerujte da je najbolje za ovo, za što smo ocijenili da jeste. Jedva nam stoji zemlja ubudale, trava raste, sad ide ambrozija i vi to kosite, onako propada, pa dajte svojim Banja Lučanima neka žive, neka osnivaju svoje porodice, neka napreduju i neka znaju da je Banja Luka porodica. Banja Luka jeste porodica. To je poruka broj 1. Broj 2, važnu odluku koju pripremamo za sutrašnju skupštinu jeste odluka o tome da grad Banja Luka uloži 10 miliona konvertibilnih maraka u rješavanje pitanja vodosnabdijevanja Tunjice 1, Tunjice 2 i cijeli taj dio problema oko podkozarskih sela. Ovo je jedino sistemsko rješenje. Evo već danima smo ubrzali s projektom, sve smo riješili, sve smo sagledali, ja sam iznosio da je to negdje oko 9,7, 9,8 miliona, znajući da 9,8, 9,9 miliona, to je 10 miliona, uvijek imate neke stvari koje teren pokaže da je potrebno dodatno korigovati, dakle sa sredstvima 10 miliona koje ćemo uložiti. Ukoliko Skupština to podrži sutra, mi radove možemo da krenemo u periodu avgustu i da do kraja godine riješimo ovo pitanje i da više ni jednu godinu ne gledamo sa ovakvim ishodima kako gledamo već posljednjih 10, 15, 20 godina, pričamo o ovoj teritoriji. O teritoriji ka podkozarskim selima sve do naše divne Piskavice Donje, znači Gornja, nema tu vrstu problema. Sve drugo nije rješenje. Pretakati vodu iz jednog u drugi rezervoar, čekati, sve druge metode, redukcija i dalje, sve to spašava i umanjuje sadašnje muke, ali jedini način jeste promjer cijevi koji je FI 300, FI 400, kako u kom dijelu, zamijeniti sa promjerom FI 700 i na taj način jedino možete ovo dugoročno riješiti. Mogu reći da sam zadovoljan s aspekta da smo cijeli plato Manjače držimo stabilnim, da Donja Kola, Bronzani Majdan, ali je dio tamo od grupe na Vrbasu, Kaginom selu, dakle, sva ta žarišta koja su nekada bila, uložili smo 35 miliona konvertibilnih maraka. To je stabilno, ljudi znaju da je ova godina, koja je najsušnija, za njih je ova godina najbolja. Pričam za ovaj dio i Donji Kola i svih scena koje se gledali prethodnih godina. Propo ove odluke o tome da uložimo 10 miliona, da obezbedimo ova kreditna sredstva za tu vrstu projekta, važno je. Opet će gradski menadžer s aspekta koliko smo kredita do sada vratili, da je procenat ono što je vraćeno u odnosu na ono što planiramo da uložimo. Upravo u savršenoj razmjeri da grad Banja Luka uvijek mnogo više vraća od onog što dodatno diže da bi ulagalo u korisne projekte. Tako da budžet ostaje stabilan, izmirujemo sve naše obaveze, sve naše politike besplatnih placeva, građevinskih dozvola, legalizacije, prevoza, sve to isplaćujemo, plate isplaćujemo, sve što imamo još da finansiramo i druge projekte, pomažući izgradnju centralnog spomena obilježja, mosta u Česmi kada pričamo o eksproprijacijama, imovini, svemu što grad djeluje na bilo kojoj teritoriji grada, dakle sve što se tiče financija, Bogu dragom hvala, stabilno i sigurno i tako od prvog dana mandata evo do današnjeg dana. Zašto o tome pričam? Zato što je tačka koju ćemo dodatno staviti izvještaj voda 3, izvještaj o napretku EBRD-a. Bez usvajanja ove odluke, EBRD, znači taj izvještaj kako napreduje projekti vode 3, ako Skupština ne podrži takav izvještaj, neće dalje EBRD da odobri ovaj grant od 8 miliona iz kog mi radimo i završimo Jagare i 1 i 2 i Ponir iz kog radimo. Znači ovo jedan jeste izvještaj, djeluje da li šta znači izvještaj, treba ga usvojiti ili ne. Da li je EBRD jedna ozbiljna institucija koja kaže, znate, izvještaj kad se usvoji, mi dalje možemo da odobravamo sredstva. Mi smo do sada od tih 8 miliona uložili jedan značajan dio, ima preostali dio da završimo, evo plan je Bojane, dakle negdje sredinom septembra da mi završimo na primjer i Ponir. Ali EBRD kaže, vidite, prvo ovaj izvještaj da vidimo o napretku našeg projekta,
kada to usvojimo, onda mi dalje ćemo da uložimo i sve preostale novce da završimo Ponir. Evo da imamo da li će Skupština grada o tom da se očituje ili neće. Naravno, ljudi u Poniru će znati ili svagdje drugdje da cijene kako se ko ponaša prema njima važnim projektima. Tako da evo, 3 važne odluke, to su besplatni placevi uz besplatne građevinske dozvole i dodatno besplatan projekat za kuću. To je ono što predlažemo. Predlažemo izvještaj EBRD-a o napretku vode 3, da završimo i Ponir i druge dijelove i Jagare koje smo već završili, te važne vodovodne sisteme. Predlažemo dodatna novčana sredstva od 10 milijuna konvertibilnih maraka i da ljudi u podkozarskim selima vide da je ovim projektom, kao i za Banjice što smo se odlučili, ali tako, tamo se radovi već izvode. Kada riješimo pitanje Banjice i Tunjica 1, Tunjica 2, cijeli plato Manjače će biti stabilan, da bude plus 52 na polju. I kad bude plus 52, kad uradimo Tunjica 1, Tunjica 2, promjer cijevi FI 700, to je naravno i radovi koji idu na magistralnom putu, dobro, sve je to u redu, ali ovim više o vodi se u gradu Banja Luci neće pričati. Nadam se da će biti tu razumijevanja. I još jedna važna tačka jeste otpis komunalne naknade. Mi imamo veliki dio naših građana koji imaju zastario dug, ali taj dug uvijek tu negdje lebdi. Zastara duga je dug stariji od 3 godine. I onda vi imate da ih neko tuži, neko im donosi neke papire, uvijek je neka neizvjesnost. Dug preko 3 godine koji je zastario dug i mi trebamo imati hrabrosti staviti na skupštinu grada takvu jednu odluku i reći, dragi građani, mi vama otpisujemo ovu komunalnu naknadu čiji je dug zastario preko 3 godine. Na kraju to je jedna zakonska obaveza, međutim, zašto to niko nije uradio prema građanima, ne znam. Sada oni kažu, vidite, ja sam plaćao i nakon što je dug zastario i ostalo, dobro, mi ćemo to da vrednujemo, jeste plaćali, jeste. Ono što ste plaćali preko onog što ste trebali, da niko ne bude oštećen, to će vama biti pretplata za buduću komunalnu naknadu. Ako imate u pretplati 520 maraka, 520 maraka kad se podijeli na svaki mjesec, na svaku godinu, pa imate 4-5 godina plaćeno unaprijed. Znači, naredni 4-5 godina, to što se plaćali koristimo kao pretplatu. Znači, ne može niko biti oštećen. Dio koji zastario otpisujemo, a dio koji neko u neznanju, strahu, odgovornosti svoje ličnoj plaćao, da ne bi bio oštećen, vidimo koji je to dio i uknjiži se taj dio i kažete sada narednih 17 mjeseci ne plaćate komunalnu naknadu jer se u pretplati. Znači, vrednovat ćemo to. Evo, naš pravni tim je pripremao i takvu jednu odluku. I 5. tačka je rezolucija o privatnim vrtićima. Ova rezolucija podrazumijeva da je sada u mjesecu julu je subvencija za privatne vrtiće, djecu koji idu u privatne vrtiće, 100 maraka. Od 1. augusta je 150 maraka. Ova rezolucija kaže da do kraja godine treba da bude i 200 maraka. I tačno u rezoluciju su stavljeni tačni datumi rasta subvencija. Da bi do 1.7. ili do prve polovine naredne godine bili apsolutno izjednačeni privatni i javni vrtići. I ova rezolucija kaže tih 4-5 koraka koje treba da uradi. Ovo smo se usaglasili sa predstavnicima roditelja djece koji idu u privatne vrtiće, što znači da već evo za 15 dana subvencija za svako dijete je 150 maraka. Ako je 2 djece u privatnim vrtićima, to je 350 maraka, ali mjesečno. Dakle, ne godišnje 4200. Jedino ima ovo, opet kažem, Banja Luka. Pitaćete se otkud novca, kako ima, pa radimo dobro, štedimo, povećavamo prihode, ali u ovoj rezoluciji smo pripremili i koje prihode treba da povećamo, a da to povećanje prihoda nije na teret građana, nego redovnih aktivnosti grada, da nikoga u prevodu ne boli, i da sav prihod koji se ukupi, pod navodnike, od toga, bude namjenski prihod za ovu stavku. I to su roditelji od nas tražili i mi smatramo da je to savršeno rješenje. Dakle, sredstva, opet ću ostati Bojanu kao čovjeku iz te struke, dakle, tačno kažemo, prihod od toga u toj visini ide na stavku i samo se namjenski troši kao
subvencija privatnim vrtićima. To znači da sutra niko ne može ta namjenska sredstva uzeti i reći sada ćemo mi ova sredstva utrošiti pa ćemo da uradimo šta. Evo ovdje neku novu govornicu i ostalo. Ne. Ta sredstva okupljena od toga idu samo za djecu u privatnim vrtićima, da cijena bude izjednačena privatnih javnih vrtića. Sve do kapaciteta grada ili da izgradi sve kapacitete koji su potrebni za svu djecu kada pričamo o javnoj ustanovi. Ne trebam ponavljati da gradimo vrtić Natašu, da gradimo vrtić na Paprikovcu, da gradimo vrtić u Novoseli i da očekujemo 500 novih mjesta do kraja septembra, evo 1. oktobar, 500 novih mjesta u Centru za predškolsko vaspitanje, dakle 500 novih mjesta u našem centru, u našoj javnoj ustanovi, plus sve ove subvencije koje smo pripremili. Ja očekujem da će odbornici da usvoje ovaj otpis komunalne naknade i pretplatu koju uvodimo kao jednu kategoriju pravno ovdje važno, kao jedan znak jednakosti za sve građane. Isto odluka o sredstvima od 10 miliona za Tunjice 1, Tunjice 2, da to zauvijek riješimo, besplatni placevi, rezolucija o privatnim vrtićima i izvještaj Voda 3, izvještaj o napretku EBRD-a i ovih projekata. S ovih 5 tačaka mi ćemo sutra napraviti jedan istorijski pomak u razvoju grada Banja Luka. S ovih 5 tačaka kreiramo jedne od najvažnijih politika. Složit ćete se sa mnom kada zbrojim danas šta predlažemo sutra, djeluje opet kao jedna utopija, jedan san ili možda dugo sanjani san jednog grada, jednog mjesta i jednog društva, da se probudite dan nakon skupštine sutra ako odbornici ovo podrže i kažete vidite u Banja Luci su besplatni placevi, besplatni projekti za kuću, građevinske dozvole, sve je to realnost. Subvencije za privatne vrtiće našoj djece su 150 maraka za svako dijete, 350 maraka koje dvoje djece svaki mjesec, to je 4200 maraka godišnje porodice podrške od grada, pri tome popravljamo sistem Tunjice 1, Tunjice 2, da sva podkostarska sela od 0 do 24 sata, od ljeta do zime, u bilo kom periodu, na bilo kojoj temperaturi imaju vodu i da to riješimo i da završimo. To je jedno pitanje nakon 20 godina i sve ove tačke mi predlažemo sutra. Ako 16 odbornika digne ruku, ovaj banjalučki san o realizaciji ovih projekata, ovih politika je ostvaren, bit će realizovan i šta je važno, sve možemo uraditi u mjesec, 2, maksimalno 3, ovo sve da bude sprovedeno i urađeno. Moj još kao prvi čovjek grada da pozovem sve odbornike, ovim putem i to radim, pozivam sve odbornike da razmotre ovih 5 važnih tačaka, da sutra dnevni red dopune s ovih 5 tačaka dnevnog reda, da ne traže razloge zašto ovo ne treba, jer nema nijedan razlog zašto ne treba, ima milijarde zašto treba i da sutra sa ovakvim materijalom budemo svi ponosni. Evo, ja predlažem da Bojane vi neke dodate detalje. Poštovani predstavnici medija, poštovani građani Banja Luke, poštovani mještani podkozarskih sela, Dragočaja, Ramića, Kuljana, pred nama je sutrašnji dan kada očekujemo da će Skupština grada prihvatiti da se na dnevni red uvrsti najznačajnija odluka u posljednjih 10 godina za ova mjesta, za ove mjesne zajednice u gradu Banja Luci, a to je odluka o odobravanju sredstava u iznosu od 10 miliona konvertibilnih maraka koja treba da omogući da se izgradi infrastruktura koja je projektovana još 2011. godine, međutim tadašnji gradonačelnik Dragoljub Davidović, direktorica vodovoda Trninić nisu u skladu sa projektom izveli infrastrukturu koja treba da snabdijeva sa rezervoara Tunjice 1 i Tunjice 2 sva podkozarska i pomenuta sela. Zbog toga danas umjesto sa 700 promjera, 700 mm, odnosno fi, se taj dio snabdijeva sa svega 400. Sa tih 400 fi cjevovoda snabdijevaju se još i Zalužani, Trn, dio Laktaške opštine, kako je to tada izvedeno, umjesto da je tada izvedeno da imamo poseban cjevovod od promjera fi 700
koji isključivo snabdijeva sela Banja Luke, mjesne zajednice prigradskog rubnog područja Banja Luke, kao što su Kuljani, Ramić i Dragočaj, koji imaju prethodni niz godina ove probleme, ali jednostavno smatram da u ovom trenutku moramo donijeti ovako važnu odluku i da idemo što je moguće brže u realizaciju ovog projekta koji će značiti u svakom slučaju da jednom za svagda bude riješen problem vodosnabdijevanja u ovim selima. Naravno da je bilo potrebno sprovesti dubinske analize, da li je to rješenje koje se mora primijeniti, s obzirom da uvijek težite onim rješenjima koje su jeftinijima, ali analize pokazuju da potrošnja varira na nivou kvartala u ljetnim mjesecima za 33% više u prosjeku u odnosu na zimske dane i mjesece, a da su dnevni udari svakako preko 100% veće potrošnje na dnevnom nivou nego što je to u nekim stabilnim vremenima. A sa druge strane, sistem ne može, sistem koji je naslijeđen, koji nije izveden u skladu sa projektnom i tehničkom dokumentacijom 2011. godine, ne može da obezbijedi niti 5% veću potrošnju u tim ljetnim mjesecima nego što su zimski mjeseci. I tu je jasno da su problemi takvi da ne možete ih riješiti u momentu, da ih je trebalo rješavati prije više od 10 godina, ali ono što je u ovom slučaju jako važno jeste da smo s obzirom na vrlo odgovornu fiskalnu politiku grada Banja Luke u domenu finansijske discipline došli u situaciju da imamo više od 29,5 miliona konvertibilnih maraka vraćenih kredita i garancija nego što su to uzeti krediti. To je svakako u ovom trenutku osnovni uslov da možemo ići u realizaciju ovakve odluke i da možemo finansijski da podnesemo jedan ovakav projekat koji pored ulaganja u infrastrukturu će podrazumijevati i hidraulički model sistema vodosnabdijevanja u Banja Luci, a to u prevodu znači da će podrazumijevati skeniranje cijelog sistema gdje imamo suficite, gdje imamo deficite vode, koji su to mehanizmi prespajanja i upravljanja vodovodnom mrežom i koji su to principi za razvoj vodovodne mreže, da ono što smo od ovog trenutka dostigli, a to je 99% građana Banja Luke koji su pokriveni gradskim sistemom vodosnabdijevanja, kada i tih 1% priključimo, da imamo optimizovan sistem. I naravno, sve intervencije poput izgradnje rezervoara na Poniru, izgradnje novog rezervoara na Starčevici, koji trebaju da izbalansiraju dodatno postojeće korisnike sa vodosnabdijevanjem, da zaista to uradimo na pravi način. Smatram da je odgovornost svih nas da podržimo ovakvu odluku, pogotovo u situaciji danas kada vidimo da ono što smo radili prethodne 2 godine, a to je kroz projekat Voda 2 i Voda 3 uz podršku Evropske unije, smo riješili pitanje vodosnabdijevanja na platovu Manjače koji se snabdijevaju sa rezervoara u Donjim Kolima i Bronzanom Majdanu i naravno nekim drugim mjestima koji zajedno znače sada uredno vodosnabdijevanje za preko 1000 domaćinstava. To što smo uradili u prethodne 2 godine nam daje za pravo da kažemo da i sada je potrebno uraditi isto za one koji danas imaju probleme u vodosnabdijevanju zbog naslijeđene neadekvatne infrastrukture i da na isti način reagujemo i omogućimo im da od naredne godine i svake posle te nemaju problem u vodosnabdijevanju. Kako je gradonačelnik rekao, izuzetno važna odluka, sutra će ponovo biti kandidovana na Skupštinu grada, to je odluka o besplatnim placevima, to je više od same odluke. To je najbolji reprezent naše strategije da podržimo ljude koji žele da žive u kućama. Jer smo uvjereni i sve ono što možete i u naučnim tekstovima pročitati upućuje na to da životni prostor treba urediti na način da djeca prilikom odrastanja trebaju imati prostora da slobodno se igraju, da borave više vremena na otvorenom, a to možete isključivo u kućama. Dakle, naša strategija je podrška životu
u kući. Zbog toga besplatne građevinske dozvole koje se ne odnose na stanove, ne odnose se na objekte koji su veći od 200 kvadrata, niti bilo koji stambeno-poslovni kompleks. One se odnose isključivo na nove kuće. Besplatni priključci za vodu i kanalizaciju također se odnose isključivo na one koji žive u kućama. Besplatni placevi su najdirektnija podrška za one koji su najdragocjenija kategorija našeg društva. To su mladi ljudi koji zasnivaju svoju porodicu ili mladi bračni parovi koji su zasnovali svoju porodicu, ali do ovog trenutka nisu riješili svoje stambeno pitanje. Grad Banja Luka ima određene parcele u svom vlasništvu koji ne trebaju u gradu da stoje, trebaju građanima da koriste na način da zaista očuvamo ono što je najveće bogatstvo grada, a to jeste budućnost mladi ljudi. Zbog toga smo, kao što gradonačelnik reče i rekli smo i na nekim od ranijih obraćanja javnosti, ali je toliko to značajno i važno da svi podržimo, da je važno naglasiti da i pored činjenice da nije usvojena izmjena zakona o stvarnim pravima, našli smo mehanizam da grad Banja Luka finansira kupovinu tih placeva od samog grada kroz subvencije za one koji osvoje najveći broj bodova, ispune uslove na javnom pozivu koji će biti raspisan u avgustu mjesecu, a na osnovu odluke koju treba Skupština grada sutra da usvoji. Mi smo bili svjedoci situacije da prethodne sedmice je održan kolegijum Skupštine grada gdje je vrlo jasno, mi smo tu informaciju i dobili, a iz javnosti se moglo vrlo jednostavno i vidjeti, cilj bio upravo da se izbjegne ova odluka, s obzirom da nalazimo se u periodu gdje imamo još nekoliko mjeseci do kraja mandata i gdje neki ljudi žele da se ne uradi ništa dobro u Banja Luci samo zato što oni smatrali da oni neće profitirati od toga u političkom smislu. I zaista koristimo ovu priliku da ih pozovem da ne razmišljaju tako, da to nije politika, da to nije strategija. Ja ih pozivam da sutra predlože neko dobro rješenje koje će donijeti rješenje bilo kakvog problema ili unapređenje života građana Banja Luke. Mi ćemo takva rješenja prihvatiti kao što smo ih uvijek prihvatali. I naravno, gradonačelnik je pomenuo otpis komunalne naknade u iznosu od 23 miliona konvertibilnih maraka za sve one koji su žrtva neadekvatnih evidencija sistema naplate u prethodnom vremenskom periodu i koji su, pored činjenice da su njihove obaveze za komunalnu naknadu zastarjele, u situaciji da strijepe šta će im biti naplaćeno, u situaciji da nisu motivisani da plaćaju nove obaveze, da ne bi sistem skidao sa evidencije dug neki iz 2008. godine. I dolazimo na ovaj način, otpisom komunalne naknade, do situacije da oni kojima je nepravedno obračunata komunalna naknada, neadekvatno praćena, imaju smanjenje tog tereta. A sa druge strane, grad Banja Luka, građani dobijaju priliku da imaju uredniju naplatu u budućnosti i naravno bolji odgovor gradskih službi na uređenje infrastrukture i održavanje grada. Tu je svakako i komponenta povećanja prihoda za subvencije za javne vrtiće koje treba da obezbijedi finansiranje ove stavke u budžetu narednih 100 godina i jasno se u rezoluciji navodi da je to odluka o objedinjenoj naplati koja će dovesti do većih prihoda grada Banja Luke i preduzeća koje pružaju komunalne usluge, a sa druge strane manje bankarske troškove za svako domaćinstvo u Banja Luci. Uštede svaki mjesec. A sa druge strane to će biti izvor da imamo subvencije na nivou kako je to i predviđeno tom rezolucijom, a to je 1. jul, pod uslovom da Skupština to podrži 2025. godine izjednačavanje subvencija u privatnim i javnim vrtićima. Hvala. Hvala kolegi, izvolite pitanje, molim vas kako ste govorili u vezi sa temom, odnosno temama, pa ćemo da vidjeti da li ćete vremena za ostalo. Evo, možda prvo pitanje vezano za vodosnabdijevanje, kako moguće da se ljudi danas uz vodovode ne gradili na privatnim ljudima naružnih, jer ni vi gradonačelnici, ni vi gradonačelnici isto iz te struke, pa da li nam neko iz vodovoda konačno može doći u reći nešto više vezano za ovu temu? Mi smo svakodnevno na terenu, a saopštenja od vodovoda dobijete često, građani se upoznaju putem sajta.
putem svega što su javna sredstva informisanja, vodovoda, i ako imate dodatnih pitanja, uvijek možete pitati službe, direktora, tako da ne znam zašto mislite da ljudi koji vode grad i grade sistem i grad je finansirao svaki sistem, mi to dobro poznajemo. Cijeli tim ovdje i komunalno odjeljenje sa vodovodom to zajedno radi. Znači, vodovod nije jedno ostrvo. Vodovod radi u sprezi sa komunalnim odjeljenjem grada Banja Luka. Vodovod ima svoje rukovodstvo, ima PR službe. Vjerujem, ako imate dodatne pitanje, će biti odgovoreno. Tu su vam svi na raspolaganju, a sve što evo može reći vodovod, možemo mi, a što možemo reći može i potvrditi vodovod. Bilo kako bilo, dakle, u ovom trenutku, evo danas vani se najavljuje preko 40 stepeni. Evo, vrijeme će pokazati, uskoro će izaći prvi izvještaj da tople ljeto, ja ne znam u koliko posljednjih decenija nije bilo. Mi smo imali situaciju da po prvi put smo preko noći jedva uspjeli da održimo stabilnosti pojedinih rezervoara u samom centru grada. Znači, potrošnja u centru grada skočila 5 puta već. Za pojedina naselja koja su veća kao što je Kočić i Vijenac, čak i dio Paprikovaca. Dakle, koja je enormna potrošnja? Jedan podatak, znači, oko 3200 kubika vode na sat je bio jedan maksimum u ovom periodu svake godine, 3200. Sad, da li je to vama puno ili malo, ali mnogo je to. Sada je 3750. I ne pamtimo da u istoriji vodovoda sve pumpe na svednom rezervoaru i glavnom zahvatu kod Novoselije su radile permanentno punih 12 dana. Ljudi koji su u vodovodu preko 30 godina to ne pamte. Tako da mi svaki dan imamo štab za vanredne situacije. Svaki dan u 10 časova. Svi predstavnici vodovoda su tu, tako da sve informacije pravovremeno dobijate. Danas evo pokušavamo da obezbijedimo zalihe preko noći koje smo akumulirali ka podkozarskim selima i to ide izazovno, ne zbog nedostatka vode, vode se dovoljno upumpa u sistem, to je oko nekih 750 kubika. Ali šta je problem? Što su cijevi preko noći se isprazne, narod potroši, mi do jutra akumuliramo, ali opet puštanje vode u cijevi stvara vazdušne čepove koji služe doslovno kao brane prolaska vode do pogotovo malo zona koji su više. Ako ćemo ruku na srce, nažalost, nije mi drago, mnogi gradovi širom regiona, mislim gotovo da nema grada, pa i obližnji Prijedor, kad pogledate visinske zone pojedinih mjesta, pa Sarajevo koje je poprilično brdovito, pa pojedini mnogi gradovi i regiona, jednostavno ovo je takav period. Ulažemo sve što je do nas i evo od 6 žarišta 5 smo riješili. 5 žarišta, nemojte da već nabrajam, znate dobro, od Majdana, Donji Kola, Jagara, Ponira, evo koje završavamo, ostalo nam još ovo gdje danas predlažemo jedno sistemsko rješenje i mi vam odgovorno tvrdimo samo kada se ovo uradi, to znači da smo sigurni kakve god uslovi vani da budu, da će ljudi imati redovno vodosnabdijevanje. Bez ovoga, ja sam saglasan i znam da je to politički. Prije nas 12-15 godina, znate, nije urađeno i to je sve tako. A neko može reći da je to politički i tako da, ali to je istina. I onda ja evo izbjegavam i to. Prije je bilo kako je bilo, kriv je ko je kriv, uradio je ko nije uradio. Na kraju narod je to vrednovo na izborima kako je vrednovo, danas je na nama. Evo da 4. godinu mandata, jer smo svaku godinu mandata se posvetili jednom problemu. Jedne godine Majdan, druge Donja Kola, treće Racune, Jagare i Ponir. I evo ove 4. godine da riješimo Tunjice i znači za 4 godine 6 problematičnih tačaka. Ja mislim da je to jedan odličan ritam. Ako gledate za 20 godina da to nije postignuto, da sada za 4 godine. Evo, to je jedino sistemsko rješenje. Očekujemo u petak zahlađenje, ali bukvalno na jedan dan. Nadati se da će to biti dovoljno da sistem uhvati vazduha, da pokušamo da riješimo problem.
ali jul će imati najtopliji u istoriji, pa možda je gotovo jedno pola vijeka. Tako da u vanrednim okolnostima nastaju vanredne situacije. U vanrednim situacijama svi moraju imati dodatno odgovornost, možda i dodatno neko nadljudsko razumijevanje, solidarnost. Nekad se to ne dešava često. Dokaz da kažem da evo jutros na kriznom štabu, samo kažem, rezervoar u Kočićevom vijencu. Nikada u istoriji, gotovo do svog minimuma je došao. Dakle, nikada vodostaj u rezervoar Kočićev vijenac nije spao ispod pola metra, to sada dešava. Znate, može ići na 10 metara visine od svog kapaciteta. Ali to znači da građani imaju ogromnom potrebom, da neki naravno zalijevaju bašte, drugi hvate beton, treći koriste za bazen, četvrto. Ne možete sve to da vidite, grad je ogroman, 200.000 ljudi živi u gradu. Onda na takvom pritisku cijelog sistema, cijevi pucaju neke koje su stare 30, 50, 60 godina. Permanentno smo na terenu, vjerujte, više od ovoga ne može i nastavit ćemo dalje dogodi ovakva situacija. Donijeti odluku i drugo pitanje, da li je tačna informacija da mladima nudite placeve u motikama gdje je prethodno bio predviđen azil? Evo ja ću jedan dio pobiti. Prvo je pitanje oko... Gledajte, rezolucija, mi radimo svoj posao. Opšte je poznato da sve što se može bez skupštine ja ću iskoristiti kao način. Slava dragom Bogu, subvencije možemo bez njih i ljudi ne treba da brinu. Što neće stati. Ali je rezolucija jednog dobrog karaktera. Ona je obavezujuća za sve druge skupštinske sazive, sve druge administracije, sve druge koji budu dolazili, budu radili. To je jedno strateško opredeljenje grada. I hvala roditeljima koji su na tome insistirali, mi smo ih svesrdno podržali. Nemojte da ovo bude priča samo, znate, nekoliko nas koji to hoće. Znači, kada se usvoji jedna strategija u Skupštini grada, nju treba da prati svaka ustanova, institucija, grad u generacijama koje budu dolazile narednih 100 godina. Zato je važna ta rezolucija, kao jedan sveobuhvatan strateški akt koji je obavezujući, obligatoran. Na taj način da je rekao grad se opredeljuje za tako nešto. Ono što je drugo važno. A ovaj dokument determiniše izvore prihoda. To znači determiniše i određuje ta namjenska sredstva. I ovo je zaista jedan sjajan dokument. On nema jednu manu i on je usklađen sa roditeljima koji su doslovno zajedno s nama ovo pisali. Tako da imamo konsenzus i ne vjerujem da bi neko dobronamjeran vidio neku manu u svemu ovom. Što se tiče motika, evo ću reći na drugoj lokaciji su pitanja. U motikama se isto radi plan parcelacije. Motike su predivno naselje. Da, neko jeste predviđao takvu vrstu po prostornom planu, ali to je jedan prelijepi prostor uz glavnu saobraćajnicu. To može da bude jedno ogromno naselje. Dakle, ta ideja je bila dok je grad htio da azil premjesti sa platoa Manjače u Motike. Vidite, mi smatramo da u jednom takvom naselju prelijepom ne treba da bude azil. Mi poštujemo svako živo biće, radimo za prava, naravno, i svakog živog bića, naravno, oni koji vole kućne ljubimce. I treba i tom da se posjeti. Ne bi ja to umanjio tu temu, ali mi smo odlučili da je plato Manjače savršeno mjesto za azil za pse i nećemo to da premještamo. To je naša odluka. A da naše divne Motike, ja sam vidio da se jedan dio odbornika negativno, kao mladim bračnim parovima dajete zar u Motikama. Čekaj, znate šta su Motike? Pa ja živim i graničim s Motikama, ja sam na Petrićevicu. Motike su predivne. U Motikama smo uradili, evo, blizu 2 km novog puta. U Motikama radimo dječje igralište. U Motikama ćemo obnoviti školu. U Motikama smo radili mnoge pute. Motike su jedno od najbrže rastućih naselja. Motike su tamo gdje cijena nekretnine enormno raste. Motike su zaista jedno prelijepo mjesto. I, dakle, na međi između Motika i prelijepog Drakulića i Dragočaja, bukvalno na tom dijelu gdje se ukrštaju 3 naselja, imamo jedan ogromni prostor koji je savršen za jedno novo naselje, koji će nastati od banjalučkog tipa kuće. Jedno potpuno novo naselje. Gdje će svi placevi besplatno biti dati, svi projekti besplatno dati, sve građevinske dozvole sa tipskim projektom banjalučke kuće, od čega će
mladi bračni par moći birati hoće li kuća imati 80, 120, 190 kvadrata, zavisno naravno od njihove potrebe. Tako da je to jedna od lokacija na koju sam najponosniji i predlažem da se usvoji. Ima to bilo. Jelena Fimić je izravila da ste mi treći. Molim vas, sad imamo još pitanja za poveriti teme, samo da završimo sa tim, pa ćemo onda Znamo da je tim Dragočaja dobio vodu, da li se može očekivati da je Barlovac uskoro dobio? Mi smo uspjeli intervencijama da dio Kuljana i Barlovac, koji se napaja iz jednog od rezervoara, promijenimo pravac toka vode, pa prije rezervoara Tunjice jednu cijev izvršimo jednu intervenciju i da se dio Barlovaca i Kuljana snadbijeva od 0 do 24 sata bez zasa. Sad zavisno u kom dijelu Barlovaca pitate. Jedan ide sa dijela Prijakovaca, drugi je dio bio sa Tunjica 2, koji smo sada prespojili prije izvorišta Tunjice 2, tako da je direktno naslonjen na gradsku cijev i tu smo obezbijedili da Kuljani koji su bili pod rezervarom Tunjice 2 više nisu, nego direktno idu sa grane prije sistema prije Tunjica 1 i Tunjica 2 rezervara, što je Kuljanima dalo jednu veliku relaksaciju, čak i tokom ovih 7-8 dana permanentno vodu. Ne računamo 2 kuljanske gdje sistem uopšte nije izgrađen. Znači računamo svih 25-6 kuljanskih osim te 2. Znači, jer mi kada kažemo odmah neko skoči, a vid meni nije. Znači svako naselje je segmentirano. Mi danas imamo jedan dio, znate, kažu Dragočaj nema vodu. Vidite, Dragočaj sad ima vodu, ali ima centralni dio Dragočaja. Juče je imala Gradina, a danas ima druga visinska zona Dragočaja. Dakle, ima Mišin Han, onda imate jedan segment Mišnog Hana koji nema. Mi kažemo Potkozare nema vodu. Ima. Svo Potkozare na Sigovcu ima osim centra Ivanjske, osim. Ali smo ih juče njima pustili vodu. Kad kažem juče pustili, nismo pustili da smo branili, nego smo akumulirali. Kažemo nema vode u Verićima, a sav dio koji je na Lušici ima vodu, to je većinski dio Verića. Tako da grad ima još podsisteme koje održava. I ne želim ni jedan problem da umanjim i dam mu manju snagu. Znate, jedna kuća bez vode je muka i mora biti ogromna solidarnost. Mi dopremamo cisterne, galone vode, naše službe su pripravnosti. I ja se veoma ljutim na bilo koga ko, znate, nekada ljudi u vodovodu i u našim službama znaju biti nervozni, pa nekad kad ga neko nazove ne bude ljubazan. Mora se biti ljubazan do kraja, služit se mora do kraja. Kultura mora biti na vrhuncu, pogotovo u kriznim trenucima. Tako da mi tu obezbeđujemo vodu. Danas je voda akumulirana za potkozarska sela. I opet se dešava, kažem, dođe do potkozarskih sela, imamo vazdušne čepove koji ne da vodi da prođu visinske zone Piskavci. Iako 1000 kubika pustite. Ovo objasnim. Mi pustimo 1000 kubika koliko je dovoljno u potkozarskim selima za 3 dana. U ovom trenutku za sva ta mjesta potkozarskih sela ka Piskavicama, Piskavice je potrošnja bliže 2000 kubika u jednom danu, a prije 1000 kubika drži gotovo 3 dana. Samo da shvatite disproporciju i potrošnji pritisak na sistem. Ma nema to apsolutno. Danas, pa gledajte, znači, dug prema Elektrokrajini je godinama. I Elektrokrajina u svakom trenutku može da aktivira mjenicu. Nije do sada nikako. To je odlučila u petak iz NN razloga. Danas je to plaćeno. I to nema nikakve veze. Dakle, vodovod funkcioniše nesmetano. Rukovodstvo vodovoda nije znalo za taj potez Elektrokrajine. Dakle, on je mogao da bude prije 3 godine i prije 5 godina. Jer vodovod je uvijek u tih nekih 1.000.000 maraka koji ima obaveza prema Elektrokrajini. Ali mislim da opet to pitanje stvarno za rukovodstvo vodovoda, da ne budem ja nečiji portparol, a spletom okolnosti znam sve te informacije. Znači, i grad Banja Luka danas u ovom trenutku treba da plati za struju 800.000. Plaća se u nekom vremenskom periodu. Sad ako se izađe 10 dana, nije izašao neko i zato što nema novca, nego prosto fokusirao se na druge stvari.
je neko iskoristio to moment i aktivirao mjenicu. Evo danas je ta mjenica od, znate, 280-300 hiljada. To je smiješno i za vodovod i za grad. Često se neki raskorak, da li je neko bio nervozan, Elektrokrajini to posegao, da ne politizujemo, ali nije bilo potrebe za to, vjerujte. Kad se to desilo, danas je pušten novac, vodovod najnormalnije radi, plate svima isplaćene, obaveze date, ispoštuju se prema dobavljačima, vodovod funkcioniše, radimo mnoge sisteme. Vodovod radi oko 1,5 milijuna maraka sistema, novih. Mi radimo glavne krakove, a vodovod radi one dopunske ili sekundarne. Evo primjetno i u gradu da sam više lokacija naselja radi upravo neke vodovodne mreže, Opetićevo, Nova Varoš. Koliko to vremenski će, da kažemo, građani su nam pisali, i zanimaju koliko će vremenski to trajati, da se održene ljudi saobraćaj možda malo usporeni. A gledajte, dobro je da je grad uvijek u investiciji. Znate, nama ljudi kažu, ajde da im pravimo put, i mi kad im pravimo put, kaže, smeta prašina. A onda ako ne pravite put, smeta što se put ne pravi. Znate? I kada kuću krećite, pa se malo nervirate što je to prašina. Tako da je dobro da je vodovod u tom sistemu, da mijenjamo mnoge cijevi. Vidite, mi radimo, na primjer, na Petričevcu ćemo jedan sistem koji se često kvari i puca, morati mijenjati da ne bi dolazilo do nekog prestanka vode. Vodovod to radi kontinuirano. Oko bliže 2 milijuna investicioni ciklus vodovoda prošle i ove godine, što je jedan isto od rekorda, plus ovo što ulaže grad. Mnoge sisteme obnavljamo, gradimo, mnoge krakove dograđujemo i vjerujte da nema vodovoda, puno manje bi izgradilo. Znači i grad i vodovod zajedno se trudimo da vodu dovedemo, na primjer, i do Lukajića, i Dragojevića, i Talića, Telića, Polića, Preradi, Ritani, sada ne nabrajam sad ta mjesta, Lolići, Granulići, Jorgići i ostalo. Sve što smo radili u prethodnom periodu. To je to. Tema? Ovdje je tema, pa ćemo mimo teme. Tema? Ajde, možeš. Evo, Jelena Tomić je kao su rekli izjavila da ste treći po podršci, da ste režimski kandidat i da ćete se pomoći Crke po nalogu Milorada Dodića. Također rekla da neki ljudi koji ne preo nisu komplani, ali može vaš komentar. Ona izjavljuje, i to je njen posao da ona izjavljuje, ja sam to tako shvatio. Moje da radim. Moje zaista da radim. Volim ovaj posao. Moja lična karta su naša djela u Banja Luci, rezultati. Ja sam na to fokusiran i za to očekujem podršku, zaista za to očekujem ogromnu podršku svojih Banja Lučana, jer smo radili najviše u Banja Luci. Nijedan drugi komentar ja nemam, samo iz jednog razloga i ne želim da komentarišem, jer me to uvlači u nešto što sam i prestao biti, ne interesuje me ta vrsta priče i razgovora putem medija. Ona ko se želi prepucavati može sama sa sobom da komentariše. To su sve teorije zavjera. Ja samo mogu reći da će vrijeme pokazati. I kogod mene zna, posljednja opcija u životu je ikada odustati. Politika je jedan častan, izazovan, mogu reći težak posao, koga radi na pravi način. Voditi grad je jedan od najizazovnijih poslova koji neko ikada u svom životu može da dobije. Teže od bilo kog ministarstva. Samo doslovno vladu je teže voditi od grada, najvećeg grada jedne zemlje, jedne države, što jeste Banja Luka. I to je posao s kojim budite, ustajete, liježete i nikada taj posao ne prestaje. Ja od ovog svog posla ne mogu drugim stvarima da se bavim, pogotovo zaista ne da komentarišem neke neutemeljene stvari. I ovo kada sam rekao da je častan i pošten posao, ja ga shvatam ozbiljno i dio tog posla su svi izazovi. Vjerujte da imam uvijek dovoljno hrabrosti i jedne ljudske korektnosti, da svaku bitku bijem do kraja, da se ni iz jedne bitke nikada ne povučem, apsolutno nikada. I kakav god da bude ishod u bilo kom segmentu, ja sam dovoljno politički korektan i racionalno da kažem to je bilo tako, čestitam, želim svu sreću. Ovo ne smije, nije igra na život i smrt kao što to neko gleda. Kao i kada me neko pita da li komentarišem, znate, SDS nije podržao mene, podržao nju. Pa što je tu sporno? To je dio politike, ljudi. Pa evo ja sam se danas upreko svemu oko nekih drugih tema čuo sa gospodinom Miličevićem. Pa nema tu sujete, nema gordosti. Imate političke bitke, neke dobijate, neke ne dobijate. Znate što je dobro u politici? Što politika nije jedan dan, nikad nije jedan dan. Politika nije danas. I ono što se desi danas nije ni najvažnije, ima sutrašnji dan. Ako negdje ima 9 života, ima u policiji. Polako.
Tako da, meni su to sve neke prirodne zakonitosti života, ja to tako gledam. Pa kad sam kao dijete igrate neku igru, pa znate, danas ide vama na volju, sutra ide nekom drugom. Uredno je čestitati, biti korektan, ne gorditi se. Ja želim da moja djela govore za mene. Imam poštovanje prema svima, čak i oni koji nemaju prema meni poštovanje. Eto, ja to samo mogu na taj način reći. I zaista nemojte me shvatiti pogrešno. Ne želim da umanjim ni značaj ni nje, ni značaj Davora, ni značaj Nikole, ni značaj bilo koga ko misli da je on najbolji da vodi Banja Luku. To je svačije legitimno pravo i svako nek se dokazuje. Hoće ljudi to Banja Lučani da odluče. Moj stav je da ne bude neki prepotentan, da zaista ovo radimo na najposvećeniji mogući način. Želim da ovu političku bitku vodim na najdostojanstveniji način, poštujući sve ustanove, institucije, svakog ko radi ovaj posao, ali mislim da je toliko ozbiljan da sada ja komentarišem, znate, živite ovo 4 godine. Mislim da budem iskren, živim 10 godina. Da budem iskren, sanjao sam kao dijete da se bavim ovim. I znate, sad ne kaže da stanete na 95%. Mene samo interesuje gdje je to nastalo. Mene interesuje, znate, onu priču, čega se lik dosjetio. Halal vera, ako to neko u to vjeruje, pa Bože moj. A šta ćemo kad sve prođe pa svi da se to nije desilo? Jel' tako? Ko je prvi, ko je drugi, ko je treći, ko je peti? Evo u red, ja neću nijednu anketu ni istraživanje da komentarišem. Čujem da se mene spočitava da ih ja naručujem. Evo dobro, ako misli da ih ja naručujem, ja ih naručujem. Ali ako neko misli da sam ja treći, on prvi, evo ja i čestitam i na to. Ako neko misli da sam ja peti, pa ja i na tom čestitam. Znate, ljudi koji su sigurni u sebi, nemam ja potrebe to da komentarišem. Ja zaista imam veliko samopouzdanje u ono što radim, veliku vjeru i radujem se tom 6. oktobru kada želim i ja da vidim sa mojim saradnicima da li se sve to vrijedno što smo u ovom periodu uradili. U životu me naučilo nikog ni pocijeniti ni precijeniti. Ide stabilno, sigurno. Evo, tako da ja ne bih volio da od mene traži šta to ima da čak se i ponavljam. Isto je rekla i prošli i pretprošli put i sutra će reći. Tako da idemo dostojanstveno da radimo ovaj posao. Za mene ova situacija koja sad nalazi u gradu najvažnija i želim na to da se fokusiramo. Svako nek sebe stavlja na bilo koja mjesta. Znate šta se jedino pika? Na koje mjesto vas narod stavi? Mene je dosta narod stavio na ovo mjesto. I siguran sam da će me samo u budućnosti stavljati na još veća i bolja mjesta, jer ću svojim radom to i pokazati. Nedopustivo ako je to, što je rekao MUP, urađeno. U gradu je 2500 zaposlenih u raznim ustanovama, preduzećima, institucijama. Moje samo da pozivam MUP da radi svoj posao. Ni po babi, ni po stričanu. Ja sam shvatio i vidio po osnovu sumnje. Ako postoji osnov sumnje, pozivam MUP da istraži taj osnov sumnje. Ako se taj osnov sumnje potvrdi da se urade sve mjere koje treba da se urade, da se svi drugi pilići, sve druge koke i svi drugi pohvataju i razbježe da to više, to je pojava koju mora stati. To je pojava u društvu koje boluje, da ne kažem cijeli svijet, ali svakako država naše i region. Koliko kaže da od korupcije i svega 1 milijarda ode, pitajte Boga u koje sve kanale i tokove, i ja pozivam svako djelovanje po tom pitanju. Evo danas sam čuo da je to inspektor ovdje, zaista ja to ime i prezime ne poznajem, ne bi se bavio personalno, nego mislim da te pojave treba da se iščeznu u korijenu, da se sasijeku. Pozivam samo MUP da radi u svim ustanovama, da ne gleda da li je to gradska uprava, da li je to ova ustanova, preduzeće. I sa te strane moj poziv MUP-u da uradi sve što treba da uradi, bez obzira o kome se radilo, u kojoj ustanovi, kom dijelu Banja Luke ili kom dijelu Republike Srpske. Možda samo pitanje, ako sam dobro razumjela, vi ne znate da je gospodin zaposlen u odsjeku za inspekcijske poslove grada? Čuo sam to, sad je to rečeno. Ne, vi ste sad rekli da ne znate da je on zaposlen. Ja ne znam ko je, kao ime i prezime, ne znam mu lik, ne znam ga, znate, 800 radnika, ali sam čuo da je jedan od inspektora u gradskoj upravi, to je jedino što znam. Ali one inicijale što sam vidio koji su bili, DB, DB, ja tog lika kao čovjeka, da sam ga sreo negdje na terenu, da li je bio kad smo bila, znate, oko 2500 ljudi radi u ustanovama, preduzećima grada. Ja možda nekom mogu upamtiti lik, ne povezati s imenom, nekom znati ime, ne povezati s likom.
i to je sasvim prirodno. Ja se ne bavim ni sa jednom osobom personalno, ovo je pojava. U ovom slučaju odnosi se na tog čovjeka. Jer se rekli, postoji osnov sumnje, nek MUP istraži. Nije moje da o tome pričam, osim da podržim MUP, da to uradi i naravno bude li to istina, ti ljudi ne mogu da rade u gradu Banja Luci, to je logično. Ja o tome nemam saznanja, mi da smo imali mi na tome djelovali. To se znalo desiti prije 2 godine i prije 5 godina i treba da sankcionišemo. Pustimo MUP da uradi svoj posao, kod će svim informacijama. Ja nikoga štititi neću, valjda mi je to jasno, nema potrebe. Isto tako, pošto sam čuo da postoji osnov sumnje, mislim da od mene kao čovjeka koji ovaj grad ne očekujete da ja sad personalno prozivam nekoga dok se taj osnov sumnje ne potvrdi, bude li tako, valjda po automatizmu takvim ljudima nema mjesta ovdje. Podržavam rad jer samo takvim radom mogu se zaustaviti svi drugi koji rade isto ili slične poslove bilo gdje u ovom društvu i državi. Je li to to? Ja sam sad i za žohare kriv. Gdje je to? Šta je to bilo? Ko je? Kakva je najza žohara? Milada, gdje je žohar? Adriana, jeste vi čuli s vas? Šta je bilo sa žoharima? Negdje sam čuo, ali... Građani prijavljaju da se u stanovima u zgradama pojavljaju baš dosta žohara, da su se obratili da liniju za komunalne poslove, da su oni rekli da se zove Ekobel. Ekobel rekao da traži oko 5.000, čini mi se, maraka, da se pročite organizacije. Danas je štab za vanredne situacije donio odluku da se utvrdi zajedno sa poljoprivrednim institutom i poljoprivrednim fakultetom o kakvim se bubama radi, pošto postoji indicije i da jesu i da nisu žohari. Očekujemo odgovor sutra i u skladu sa odgovorom ćemo. Znači, evo da prepričam što mi je rečeno. Provjerit ćemo i žohari ili nisu, tako? I kad se utvrdi žohari nisu, koja vrsta buba, onda će zvati Ekobel i daće im se 5.000 to da urade. Kao i ovom čovjeku DB postoji indicija da su žohari, ali nije utvrđeno za žohari. Ili je već utvrđeno za njega? A on je već uzeo 5.000. Ja sam čuo da poslije sam svoj. Eto, ali ovo za žohare će se provjeriti. Zaista, evo sam kažem stvar, znam mnogo toga, ali baš da li je žohar ili nije. Evo, pozivam stvarno naš krizni štab, nek to utvrdi. 5-10.000 koliko je potrebno za to nije nikakav problem. Pogledat ćemo i već sutra za štab u 10 časova imat ćemo informacije. Posvećamo se i toj temi sa jednakom pažnjom. Hoćemo. Ja nisam primijetio žohare oko sebe, ali stvarno nisam. Ali ćemo se obračunati i sa žoharima. Arrivederci.